Ka Iran ka klanya kabor, ka Israel ka syirkay kabut. Kublay si mo na epic subscribers baru kita juso terdapat banyak video sa kini channel Storyteller London. Katma habedeng ka Amerika Israel persya ya ke Iran balatip rukum katma Iran. Kajing yale hadu menda kalalong arpu sausni. Kajing jat bad kajing yap kalalong kumni harum. Kiri pajba hairan kilayap kumba katsan spangut. Kiba mensau kidei kat prajar san spa san puingut. Kihe sarkar jong Iran kila syap penyap nyew pungut. Kentup yu supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Ki military commander kila syap penyap sau pungut. Ki sipai pat kila syap penyap nri wajar ngut. Bad kiba mensau kat san ajar ngut. Prabowo ajar teli ki public side jong Iran la syakrbet. Arpo ajar news pa arpo teli ki building lapra pom. Nyupo persen ki missile projector jong ke Iran la syapen prapom. Haki sipai Amerika bat sipai Israel. Ka Iran kadon saus pa sipo teli. Ki missile projector la syapen jat nyupo persen. Ki karkhana shna missile, karkhana shna drone, karkhana shna bom jong ke Iran ki babun. Kila syapen jadut. Hai Israel pat kat prangut kila yap. Layajar news pa lai pungut kiba mensau. Prajar saus pa teli ki building Hai Israel kila jad. Saujan rius pa teli hakan nongba Tel Aviv. Layajan rius pa teli ha Askelan. Beersheba Jerusalem Akko. Bativiria. Halevanan syajar ngut kilayap arajar sanspa prabsongut kilam sao. United States of America kadlai ngut kisipai kilayap. Arspangut kibam sao. United Arab Emirates yap prangut mensau sispa san punyo. Kuwait yap pra mensau kendai pukendai ngut. Kurdistan region yap prangut mensau lai punyo ngut. Qatar yap saungut mensau kan riu. West Bank yap sau mensau lai. Bahrain yap lai mensau lai pupra. Oman yap lai ngut. Turki yap uwe mensau ar. Saudi Arabia yap ar mensau kan riu. Sipai France yap uwe mensau bun ngut. Jordan mensau kat kendai ngut. Bat Azerbaijan mensau saungut. Kita yang gede kijing yap hakani katma Iran persya ya ka Amerika bat Israel. Hadu ka arpu artrik match arajar arpun ri. Ladangin yap hai sya ka jingklan jong ka Iran bat jong ka Israel. Katkum ka jingbun sipai bat jingbun tiar tama. Ka Iran ka kamklan ban ya ka Israel. Ki air defense system jong ka Israel kimla ban intercept ya ki babun ki missile jong ka Iran. Dena kata kadau ka Israel kalajat hatu kata-kata hakan ni katma ka bamenta. Bad ki babun ki dei ki jaka syong kiri pajba. Ka Iran ka pendenkam da ka bor jingklan ka Israel ka pendenkam da ka bujing start. Ya ki top leader jong ka Iran ka Israel ka penyap. Bad Maria de penyap ka sapen bena. Bat katnya ka baka Israel ka penbena ka Iran kam junget. Bat hadin nyeu prakenta ka Iran ka sa penbena baong hoot layap. Kani ka penisya ka percaya baka Israel ka desya ka ri ka besta. Haki arpo saus ni jong ka jingyele. Ka Iran kaladuno yaki nyeu pungut ki he sorkar. Sau pungut ki he spai. Bat nriyo hajar ngut ki spai. Kad bamangi ha India pat saban bam kawim. Namar ngim yo gas syu. Katma kanang jur. Parlok lada piakwa syu ban yo sngaw yaki updates. Sa comments. Next. Lada pistonat yaka channel junga. Sa itu lem ki parlok jongpi. Lada pistonat. Sa itu yung Storyteller London.